Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Baithalangso Higher Secondary School Pathu Aklamalong Cricket Final angdung keti pon. Nijang Karbi Anglong ke parlo Baithalangso Higher Secondary School Pathu Aklamalong Cricket Final angdung keti pon. Phai kunia chiklo ni phai thong kep ningkan surihinira inkwara player ni Baithalangso Higher Secondary School Pathu Aklamalong Cricket Final angdung keti pon bangso angdung keti pon along team hini pen chepate pon lo Hawaipur Sport Association lapen Langting Sport Association dongkamukam angbong chepate pon Kecheng Langting Sport Association atumpen tor hai ponsi betting chengpo West Karbi Anglong Sport Association atumpen Pater Piponsi Kedamtang Phai Kunia Chiklo ni Phai Krehini Ningkan Surihinira Inkora Pliarni Kapathu Chengponsi Pini Arnian ke Angdung Kitipon Longlo Pusi Berta Riptun Long Khironi Pen Kam Singdera Report Karbi Anglong News Channel আজি খেলখনৰ বিষয়ে কি ক'ব আমি যোৱা 12 তাৰিখৰ পৰা এখন চেম্পিয়নশ্বিপ খেলখন আৰম্ভণি কৰিছিলো আজি গৈ আজি অন্তিম মানে শেষলৈ ফাইনেল মেচলৈ আহি পালেহি তো আজি ফাইনেল খেলখনটো আপোনালোকে গম পাইছে যে হাৱাইপুৰ ক্ৰীড়া সন্থা খেলুৱৈ সকলৰ আৰু মাজত আৰু আমাৰ লাইটনিং ক্লাব দংকামকৰ মাজত হ'ব ফাইনেল খেলখন ইয়াত আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য কি এই খেলখন খেলাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য মানে তেনেকৈ আমাৰ মানে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ যেতিয়াৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মানে ক্ৰিকেট ইভেন্ট আমাৰ মানে হোৱা নাছিলে হেহে আমি এফিলিয়েশ্যন আমি এতিয়ালৈ পোৱা নাই সো আমি এপ্ৰোচ কৰি আছো আৰু আমাৰ যিকিটা নিয়ম নীতি কৰিব লগাখিনি কৰি আছো ওপৰলৈ আমি এফিলিয়েশ্যন পাবলৈ আমি এইবোৰ খেলখন মানে খেলবোৰ অৰ্গানাইজ কৰি আছো পিছলৈ যেন আমাকো মানে আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা যে এইবোৰ সুযোগ পায় যে আমাৰ খেলুৱৈকেইটা ইয়াত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং খেলুৱৈকেইটাও পিছলৈ গৈ অসমত গৈ খেলিব পাৰিব যেন তেনেকৈ আমি আশা কৰিয়ে এইবোৰ গেমবোৰ অৰ্গানাইজ কৰি আছো আমাৰ যিবোৰ খেলুৱৈ এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা আশা পাইছে আমি মই বেছি নকওঁ যে মোৰ কাষতে খাৰা হৈ আছে আমাৰ মাৰ্ক ইংটি তেখেত আগত আমাৰ প্ৰাক্তন মানে ৰঞ্জিত খেলুৱৈ আমাৰ অসমৰ পৰা তেখেতে অবজাৰ্ভ কৰি আছে ইয়াতে যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেলুৱৈকেইটা ষ্টেট পিছলৈ খেলিব পাৰিব নে নাই সি তেখেতে ভালকে চাই আছে মই আশা কৰিছো তেখেতে নজৰ কৰি আছে তেখেতেও খেলি আছে ল'ৰাকেইটাৰ লগত সো হোপ কৰো কি পিছলৈ আমিও ডিষ্ট্ৰিক্ট এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাও মানে ক্ৰিকেট খেলখন মানে আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত আমি সুযোগ পাম বুলি APHLC Central Committee Youth Wing Spen Kedam Tangarni APHLC President J I Kathar IAS retired Pherangke Amai Kangni Pon Alam The Puthot Karbi Anglong Arwada Tumaphan Youth Wing Central Committee Atumaphan J I Kathar Pherangke Amai Kangni Pon Puthak Klardak Alam The Kapitan Toy Kedam Tang Arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Arlo Singhason Anglong Kuki Refugee Bangsuri Si Nang Lutanglo Lapen Latumaphan Puthot Ladak Karbi Anglong Pen Konat Pen Sikewangma Hadak Thot Kapache Dam Thuji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Sikdang Pidunsi Puthot Manipur Along Ri Along Bangsuri Isi Akuki Refugee Toitang Lopu Pherangke Athengno Kaning Jepon Alam Arjudun Longsi Laso Puthak APHLC President J I Kathar IAS retired Amithang Kesang Abuha Along Pherangke Amai Phaponsi Lamthe Ningjedun Manipur Along Rialong Ron Thama Kedokok Penajok Kuki Akhayatum Karbi Anglong Nanglutsi Singhason Anglong Amina Akhai Atumalong Nang Chepachonglo Lasi Lapuson Kuki Akhayatum Wangsi Ladak Singhason Anglong Nang Dokok Lipute Mononphi Latum Permanent Settled at the Haipu Kamatha Penajoksi Latumaphan Elongadi Mate Relief Camp Take Pira Elongwet Papedora Mo Aphi Manipur Along Ri Along Ron Thama Kachitur Ing Samjin Lote Ladak Karbi Anglong Pen Latumaphan Puthot Manipur Along Ri Thondunsi Kimeji Pima Elong Pet Adim Pedolo Pulotangti Latum Pradjam Jelo La Apotsi Malom Sophan Relief Camp
thik pithek pulote misen pima latumta kisunglo pran pen ke jok ke longchi aphan munit hijan mate inglong aso hijan pu kamatha pensi ningje chok latuma phan longli phelang pekponangchi pule nili kipukali pusi kathar asang ho phirang ki amai angno pen ningjelo seta non kapaduke JI kathar IS retire si kuki akhai atuma phan ke chakchi aphan ke hang lapen kepha lake election kachepa hai chi aphan si kam ke claim pusi ar bok pon thuro lasi lake baseless alam lo pusi APHLC Central Committee Yudwing Satumpen ningjepon Lapen relief camp kibi ponkok lake Karbi Anglong Autonomous Council atangka penle kapedam nangchi kali lahai kisung ke boydet atuma phan ke central government pen mamatsi relief camp aphan fando lasi latuma phan central government pen fan hang pc kisung ke phodet atuma phan rabdun me lason ke nahok adet ron thama ke do ahuta ke rap kipi kapachir dun ke thekdun longbom lo lasi ladak ilitum along kuki akhaya tuma phanta ilitum akhiadat elongle ephelang kipinangji kali malomso boha kipidun pen puthot latuma phan konat pen sikewang hadak puthot ron thama ing samlote pachidam thuji aphan thondun me lasi inglong aso hijanpu kamatha dam chot lasi ladak kopini alia phanta kali bonta nongme kelongji ke Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding atumsi nongjumi ke longji pusi APHLC Central Committee Yudwing Satumpen phirang ke athingnu ningjepo News report Karbi Anglong News Channel Kiramtang ani jai kathara ki hai episode of president press meet ingil aki hai kudaram rohang CM Karbi Anglong Autonomous Council alang le hin ben puki atung hang eviction potu bota kiron butsi alang ni rat amai piang se ningjel halabang solam India today along tame tokon kudlo lasubena pon hiranga apene apuki atu lapen ingwa khetu kamatha ki sundul athema kidamtang ahu ani ahu phurkimo le langdam potai tum thekdam longji inglong akhengbo kepachi bohong kepachi chok hemme pachikai hin apran gitar mut lahai pena jok itum inglong akhetum akhet nang jung piglo la pen itum along in limited asosi thekdam itum inglong akhe atet Karbi Anglong ke inglong aso tum chelang pet si hem break ki hang kolam ke det angkang pi tum chini le Baithalangso autonomous state ki hang ning isibet pen hang lo bodi tum lona prangi bonta itum da inglo akhe tum jongsi ning isibet pen dode polo dante itum autonomous state kelong bang sun ponji hala so kapalong le det je phansi bang bongo sena RSS tum dili kang le kam claim si itum Karbi la kuki Karbi la dimasa Karbi la renma la person adron la asal pachim thong pachang ko akam ke kelpi khanjan Langam senang Karbi Anglong ke second highest population in Kumaba lagi Bengali itu setelah tumben pini yang itu kan people mau bercanda gitu bangke bidi besi Karbi kan Bengali itu mana itu mau cibon cengceng nak bukan kali setelah pini yang alam itu malu ke online itu Karbi adun ke apa ke online ke Bengali Bihari itu kan lain jenis nasi inglo akhe funding isi kepada dia je fancy bang RSS bonga sena tum kam klemo nonta alabangso kuduram roha aki hai alam thepena jo Karbi le pian bom kopene kahino tak atumana ke jabi ang lindo la sobena jo sila person kahino tak atumana ke pachap lo le deje fansi episode president pen parsi press meeting lo la pen nan to media holo ka ninjel adu lo alo pene pepar wala pilo sapor people lo baksolam kahina ko ke la person kahino tak atumana ke pachap di deje fansi alang ninjel la ben bangso press meet do pen BJP level RSS tu jai kathar pan ahok alam deep joisi akahin alam rara alok ke banji apan tu kam claim social media along jepang jar pin lam kadu gabe jai kathar ke ene kuki do hendak dim ke chat dia pan se alam ni kam ki claim ahema kudle bachi pona ko nda ke ni tu adho tu sida ahok pe alam ki deep joye pan si hala so BJP tu kam ki claim nasila bang so alam
Nil tum pini ke dam tang hu ASDC Youth Front tum ta press meeting nilo la pehla BJP gija tum ta me press meeting nilo. Alang tum han counter dunji, alang tum han lamhoi kipi je pale pini press meeting kani gari. Sita la bangso press meet kani ke nil tum rat kar biang lo rat pan ahok alam ke pacin je pan ta ahok rat le tang sai dan ko pan sin nil tum ba pa pangi pan sin tum press meeting tuhan. Lalu alam kamu handle Inggris pun dan nenggelo. Kedam tang press meeting lo ke jai ka thana kya ke Manipur pen kiwa apuki akhe to pan karbian long le phelang ding klong bekna pule alang ni kani gali sita Manipur long alang tum kisung ki pholo hadak ron kidu pena pot alang tum keci pachong ye phansi la ta karbian long bang la sila tum phan no ma ki plum jui bala tum eviction alam the ku pilo ne klan ngona por ke inu responsible person CM ke alang li ke kama thapa maintenance acara sonda kingkam chiore gi apor lasi jaa ke thara khaya alang ke nege apolo jela tum phan ilo bagadi relief camp bi pinangi relief camp bi lo polo tante latum abang do jam jilu lalo polo tante la thon relief camp bi kilo polo tante apor ating pen mo neta Manipur lo tame tumon kan sam kan klain jidya Manipur lo jong si ada situation of bang na in samlu polo te latum phan kunat te sikhe ba mahala tak thot latum phan pedam thuk mi nenji lasong la cycle lo polo ante as indigenous alam nang klangsi itum inglo akhe to alam nang klangsi kitu kisung ke ceradu no alam nang klangsi alang itum kukia khai tunta itum phan ani nang samji itum han mesen bolagi bang kisung ke phut ke kachine dunai gali bang kisung ke phut ke itum da un anpe acha kompen ke ceradu nangi ke itum ta right to bolagi that adang pi ang bong kala son ron ke thora tum dono bolong te konane chapa chona pa hala da son kirap lagi tum theklom bong social media no lasi latum phanda relief camp ki bi lo ke relief camp ki bi la ke permanent settlement apan gali ASDC Youth Front menje that relief camp bi lo podela tum legalize the property gani di lasi relief camp wala malang chini ne ta hala bo la sobel pose la son kani yel relief camp la bangso auto meaning ke la ke temporary settlement la chini ne ke permanent settlement kali lasi ala tu phan kukia ke tum phan da ke bang tumara phan la tum han relief camp BC la tum apora tempen mo Manipur pachitoy padam thu pamelo pote itum kar biang lo hante isin dongme nang klan nisen ilu tu angkat laso phan si jaya ke thara kahai kaninje sitabe pini ani alang le phan ka kaprek alam si non social media lo ke pon bom ason sin technology BJP tu lasi hala ASDC Youth Front na ningi ladi latu phan jaya ke thar dim ke chak nahi bukan nahi ke la ke chok che are dim chak nang ji pulike nahi kali ni repeat lem ka lo so bo rat le pangsai na athema jai ka thar ke ake hai ke alang li kama tha karsik pa mi pe sala bang solam than lo je inglong akhe angdung ke charu ka be de ja pang sala ni ke gani ji apen alang li phana koi pi thalo ke political ali phasi ki kem da koi pi thana non pura roha ke hai jong si angtam ki ba Manipur ki ba aku ke tu phan lada relief camp salam pi pa mi pen dagrap pa me ben apor ting ben pachi dam thulu polonte alang ni se alilong huji alang le leadership mesen lo pusi puthili jai ke tara kha ke langdam pa me lo pote alang tuhan iste suggestions ki pidon lo ke messenger aphan no la basolam ning je pen udara mo ha ke ha tum BJP government dula tuhan relief camp thik pa me ra claim pa me lo polon kuma la li gelong de obviously ke nal tum sali long polge kar belo ara sali long polge kasi ke political game han ki mathana nei bonda khayal mo kachar mo to kokna ko join nesi ja ke tara kah ke la bang solam ninjil lasi kar biang ara tum la chini tam pe menanji ukia kai dum hanan Manipur ke ba aku kia kai dum da permanent pe dunang ko lam ne ala ni kane kali lai klar ka alam lapen hadak alang do press meet kido hu la youth from press meet ASDC Youth from na tum press meet do un hu inut apheran ke arjun lodi lasi alam kadnu hu song se arjun lo mane kusong si la ya pene betul influx nang hibat lo kan itu mungkin jalan betul ya influx nang hibat kan situation ko selang nang hile
non utor burbilo alam selali refrain ken pon 1971 hu Bangladesh na pengen Pakistan hu awar husi aron husi bongali tum da utor burbilo ki ba husi landam selali tum da klang dak lo hala so ron hu bongali tum da ki bang hu latum han jomsi relief camp thik pidet boson hedi latum piniani utor burbilo chirai de japolo relief camp thik pi boson de hala so hu latum han non ke tangol ke di lage ron king samol ke de Bangladesh dan Pakistan ke Nasib hala soalan kita lugi hala utor burbulong kiba abongali tum hanta ko nak besi kiba ma hada pen patam no ko bi bolo tu to no premi je polo athe relief camp bi lo polo tang de tum dam jam do jam dilo kende lo mi chera de lo lage sida non so relief camp bi be polo tang de lage do jam dam jam polo kan hang links lage lo to chera exactly hala 1971 hu to bongali tum kiba hota la so relief camp ki thik pipi pe na to si piniani utor burbul ke bongali mo chera de lo Visual ng sa cerai dalo. Hala lo ka penemi. Hala highway alam mathapen si APHLC mai puja ay kathat ke labang salam ninjil. Lasi kar biang long arab le labang salam ke pangsai na. Alal tuhan tum lamboy ki pi police tem ahok alam rara thenu ke waje pase tum labang so press mina hang lo. Alam tuhan relief ke pi pen pe dam tu pamelo ko te lagi tuhan mission ji. Itu correspondent isia pondin ke mesana pandai tu manang ceklang ko. Lapen adhok tum matha tahi mene ban ninje law ASD youth from tum je la no la tu phan manipur me ki bang aku ki tum phan jong sir relief camp bi ko lo te la tu han ke pachuk ke jun je phan di la tu ka tu ke khorcha khmal lo ki ko be usi ga ni ta kar biang lo ning kon sapuri ka be ke cholo le be se hanju usi ASD youth from ninje le klang dang lo de alal tumai statement na ko si hi sialam ge tum chini lo rata chini lo je kar biang lo duk pik lang bang ke kata klang dang number 1 lapen la tu phan relief camp lo ki bi tu phan ke pachu ke pe jun je phan khorcha ke kar biang lo turmas council bin khorcha nang ni lage home ministry ben jo selang tum chin kilo polo de la ka the bin manipur lo conflict ke lage duk bi india det angkang ke theklo la chini la bol la so pu thak chin ki thak me government me se banda ke nang bi ki chu ju no phan ke Kadu ke sanata lagi government nang rapi lagi, karbilo termas konser tangkapi kan lagi. Just karbilo termas konser atum asai kemu naik kan tak adim pek dun pen, kadu ke athai lang dun pen kosong kopi mapa security ki pun le, halah itu coklo. Lasi mamuna ne jela kibang atum han 1000 aku ki atum han tak kecilnya ten 1000 abe to 1000 bulan to. La tum han dak din cak lo polo kante. Relief camp bilo pono de ki chuk jun khorcha to an ke mini home ministry pe chin kilo pono te la ke khorcha ke lo bol ke agat dan la du landamo la son और जिंदगी की बात बा रॉन की दो कोपिना की सुन की फो la son ho relief ng pa to man ke government ke rapi example kiramtan covid ho ta so khalo di covid abu ke do ho ta government ke rap do ma be dolo la si non ma ki to man Lada bilo pulong te la tumhan ke pechu ke junji phansi ke matha ke sun bugal ke al question masih avel ke just like ke matha tap to lagi ben ka adhok man ka chini ta hai mine de adhok man ka chini ta hai mine la si la tum phana som tin na khorcha tami government me se lagi rap ko lagi mamudam lagi karbino tamus ko sa tangkai ikne la Singhazon constituency ke parlo dukeng pi ahawar Baithalangso Suren Singh Hanse arong along WKSA Central Committee atumpen paterpi ponsi akimi aro keseng pon Phai kuni ni phai inkora sirkep ningkan surihinira inkora phiarni Singhazon constituency dukeng pi ahawar Baithalangso Suren Singh Hanse arong along Central Committee WKSA MIP Dimi Hanse pi alang lipen setami labangso bransaro kecheng pon along chetongdun lapen alang litum klemdam rapet arisang hodo anatum pen setami chetongdun si RD pidun rinti karbi anglong adang lapen kaprek adim along so arlo asong atuma phan kapangtang ponchia phan sai ding pon bom popusi pachini ponlo lapen labangso akimi aro arim kechengsi bransaro amahang kapathek pon lapen lapusonsi aro arim sengpon bom chisik pon bom popusi WKSA MIP sangpi dimi hansepi ahin pen pangdak pon lapen kechengsi Suren Singh Hanse arong hilo bransaro ke e pon chenglo
Labangso akimi keseng ponalong kadokawe kachetong dun laki bang plikep an aphaido chipusi pachini pon. Laso along kangwai pon branch committee aro amaipi nirola phangchopi rupsika phangchopi kongchun bangpi arpusi deng ponlo. Lapen Vice President Rina Inglengpi Finance Secretary Malin Timungpi alang letum arpu deng ponlo. Lapen kewang chilang aningkana pharmana phan so arlo asong atumpen koson pensi kejokwan nangchi aphan si anso se claim dam ponchi aphan tisik chidang pon popusi lamthi pachini pon. Volong Komachi pen Ren Singh killing report Karbi Anglong News Channel. Ambrangsi kiranti kipha alam tu thak se ni le tum an pon ko le ben ambrangsi kado kawe Karbi Anglong ra tumha samne ni tum women KSA hin pen ambrangsi kadam pi pa chiro kadam no ni le tum pini la da phirang kya mai ke pha pon alam tu thak la hello ni tum pini ki cheng si women KSA ki seng pon arong la ke Baithalangso Solan Singh Hanse Arong La sinoni di tum pini la da ki pha pon bangte idi tum sorlo tum stame ija kong kachilong ja phasni tu tam sinon seng pon lo la penoni di tum kachi song du nang jalong stame do sorlo tum tanon kya ko kai sen talia pot si noni di tum stame non do rakching room si la puson sini di tum ake mang bang la hello non long arong tinong stame ni tum aki sung do khangjang alo so tum han kachin ne pen chenglok la pen ka oi nai pen chenglok la pen somar ka charlie pen chenglok la se la hai somar ka pa charlie dia phan sa me tum kachin lang ru thek dia phan pai tum sa me no so na pasan tum chi seng pon no pulu tang te ni tum adon tin he mo somar ma ka charlie pu tha la pen bang hem ki do dun ko son pe se ki video nam ji ma ko son pe sa dak kachin lang dun dia nang ji ma la hai lam pa sa me nam tum la hai chi than se mung pon no la se no la dak karja prong la ke ni tum la dak Baithalangso rong along Women KSA keseng abang phi tum no lesi amen ni le daktar ampani ko number 1 la ke president alang li nirola phangchopi la pen vice president Sunita rongharpi la pen secretary la ke rupsika phangchopi la pen vice secretary la ke Rina Inglengpi la pen finance la bangke Malin Timungpi la pen la Rina Hansi pi le pen Merina terang pi la tum samila dak advisor arpu selang tum dak nang sera amane endulo le sila bangso arong ni tum ki pang tang pon I nang ko kabang la dak singhasyon arong atok o la salang tum sami non so la dang nang chi jug dun mate nang chi seng dun kalang tum dak kinang sot lo ko si tum matha pon le pen alang tum sami aning karong sami dun tum so lo song la pasong si tum si pang tang pon lo nang kasi alang tum sami la dak nang si don dun pen si non la dak do ni tum karjap sar ana bang kalang tum art tum do tum lo le pen ak ko no next ki bang di sami alang tum la pasong si ari sang ho tum chi than pon po chi mum pon pol pen asu se so long song ta pang tang pon nang kasi alang ni tum non la dak ido prong asar primar women KSA atum members tum ni la dak do lo kado ko pini la dak tum kachi tong pon la ke bang teacher bag do la pen aku isi bang pinili number isi bang ko nili tening jedam kang tum mangala hello nang Karbiang long hili tum la pasang so look so dak atom mon la pasang si pik hangjang la se so lo tum ta dudun clip lo te chok te lo la ho ko si ni tum tan la si seng bon lo la pen non pini dak cheng si lo la pen aku non kaprek ni tum ti seng bon lo di do pik hamren Baithalangso dongka sadgaon la pen ke Hanjanglangso IDP delai la pen bokulia Ponglok pet la pasang sa non tum ti seng pun dia dim do pik lo la salang ni tum pani men la pasang si nang chur don lo itum ti song do nang po itum so lo asong ni pang tang po nang po ka bu ji bana jok ba aning ka ching sam bana jok si alang ni ta me lang pasang nang seng non po ni tum han sa me a dead by kilo la pen aku do lang non fun sa menili han sa nang pol pre lo la puta nang seng non by do bala puta mi bangon ni bala son wala puta bangon ni te bala son ni han sa me nang ke hang ma te fun pe nang pa chi ni ta do piglo la si ni nga rong lo ki cheng si ni la dak Baithalangso rong long dak ke seng pon long la pe ni sa me choro lo la pe ni sa ni nga rong la lo la pen ako number hinia bang ke ni li kado kawi Karbiang rong sa ro mani si kachuni ni kang tung mangala hello rong ker ili tum arong tin sa tum rong do apo si rong ker bang ke ili tum people lo ma det ni do ko isi bang ke January 5 tarik la pen isi bang ke February 5 tarik la se no ni tum solo song pen no ni tum la women KSA pen nang ni tum nang chuni ri dun ja bang ke
la non kido prong council kachari la dia CM sar mate MLA MP de mate ni katuni di bangke la hello rong sar tum arong tinta la person rong kera tarik ban isi tarik ki di dia phajini tum chuni ni pan lo lagile January 5 tarik tame ba February 5 tarik tame la isi dia tu all karbiang long la rong kera dia tum isi via dolong lo polo tante itum bang khai tum itum nanti pu di pan jakong avelo mate to wara avelo tipot ma polo te itum rong kera tame amuk arong ke 5 tarik to amuk arong tu amuk aji tu rong kera January 5 tarik aku beleg nunggu amar tu February 5 tarik amar gaon tu beleg rong kera hobo la person si bang khai man si thandun pre giti lasi la bang senang pachi thandong le daja phan ni tu WKSA hin pe nani tu phan chuni rilo mate nani tu phan than pakla ro je rong kera det bang ke isivet adet le biason te posi nani tu phan chuni rilo la council kang ni prong tu hasta me chuni rilo la pen number ke thoma bang ke la non festival sa me item kar biang long item kar bia festival pot si adet sa me ka ta lar hoi la si item thek banong la si last time ni council na kang ni prong tu hasta me ni tu WKSA hin ben ka chuni ri bang la hela la non festival sa me ahut pen ke March 1 tarik bi kop ta do ahut pen ke February 15 ki bi ta do ahut pen ke January 10 tarik tang ho 8 tarik la ki bi ta do la si ta me ni tu ham phang asong phat ke messenger phat ni tu ka ke mang apot si la na festival sita me isi vek atarik kolobang ma isi lel basan mention vek jong vek lo tangte ni tu WKSA penta isi ningkarong mate ni kang tam do poposi non kido from council kang ni ta mi chuni ni lo lam the sina julan idam tang ni be aprang la karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram longhang pang dak de non ke karbiang ke rong ke ta restricted holiday every year tabi 5 January ke padokon po busipu klasa ko thak nali tumpen pul rongker ke ne ta than rongker do pida do lasan si do seta nangli tumpen ko pilo ke than thi ke ni di tumpen ki thak du dia bang ke jong si January 5 tarik jong si sar la sonong si jong polo pulutang te ni le tumage la si ke nang po athema 5 tarik February 5 tarik January bang ke nang nilo jong si la January 5 tarik hote la yong si bipon vek lu pote la si ni tumaga ki nang ji ta la helo la pentu isialam ya se unification alam the rupota me tumi ge election dupo palam lo ke dam tang 24 November ni si dui polo seta me sabso la tum sai do ko mat tumi 28 ni si pa do lo seta iro sumiti mung dumang udan ta se tum jong si kya se jong se chingnum a hok lo polote ngali tum ben ke kosan lo ke matha du ni ke iruwet duwet lo polote da ka bang ke ni le tumange ithe bang ke ni le tum ta ake mangke kesi ro ko chingrum te ko sini tu ta ke mangge dolo sita minon chingrum re de la posi chingrum re thek det lo ba chingrum re rek lo posi la bang ni tum la no la so lamklar bang ni tum mo por si thak ko ma tu mo por si than pon ko pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me